Cemal Bardakçı Vali Alazizi bi sedema ku ji Alişêr ra bêbextiyê nakin derbarê eşîra koçanan da raporekê amade dike. û ji ser vê raporê bi fermandariya Mustafa Muğlalî di heftê cotmeha 1926 da fermanekê ra dikin ser eşîra koçan. Pêşiyê balefir bombeyan dibarînin. Dûra didin ber tang û topan. Cîwarên wan wêran dikin sêgoşeya Xozat, Çemişgezek û Ovacixê. Heya serê meha berfanbarê wisa dikin ku gevir li ser gevir namîne. Mêr xwe nadin dest dikişin çiyan ji kal, pîr, jin û zarokan sed 10 kesan dîl digirin û dibin elezî. Ji wan heştê sê jin û zarokan mişextî Sarza Qeyseriyê dikin. Ji 27 mêrên Rûrehmanê kal ra jî cezayên cûr be cûr dibirin. Ji wan heştê sê kesên mişextkirî 22 jinin 61 jî zarok. Ji wan jinên sirgûnkirî 4 yên gundê ûskexê ne. Bêzar, Riqa, Xecê û Xesa. Bêzar û Riqa 20 salî ne. Xecê û Xezal jî 30 û 35 salî ne. Nasên nivîskar kekê Cemsî Qaya bûn. Mala wî ava dema ku min xwe gîhandê devê qutika derd û kulan ji min re vekir. Bêzar buka sal û nîvekî bûye. Yek ku to li ber pêsîra wê û Xezalê ne. Lê her du zarok jî deyex nadin. Ji ber ku di çilê erbeyîn da serê sîwaran dixin, di rê da ji sermayê û birçîna dimirin. Biçûyîna Sarzê di wargehê da dimînin. Hin jin dibin berdestî xizmetkariya dewlemendan û leşkeran dikin. Hin zarokan ji ber çavên diyên wan winda dikin, didin hin malbatan. Her çar jin stara xwe dikin hev. Heya sala 1928 di sala 1928 da efûyek dertê fîrar û qaçax li çiyan da dikevin. Lê ji yên wargehan re tiştek tune. Di sala 1928 da her çar jin gura xwe dikin yek biryara fîrarê digirin. Ji bo vê xebatkarekî wargehê ji koçgiriyê jî alîkariya wan dike. Ji ber ku ji dêrsimîbûn bi mirinê ra wek heve, ji bo di rê da neyên girtin û tiştek neyê serê wan ji xwe ra cilên poşa peyda dikin. Çar jin û çar jî zarên Xecê û Xezalê. Rojê û rojhilat ji xwe ra rêber digirin û ji Sarzê rê dikevin ber bi Dêrsimê.
بروی خواد شیر بین بددن شب چیا به چیا دمشن ده چیا دا جبرچینا ده باروان نابه دمکه شوندا به تنی چیری دخون لملتیه خدا ویژن گنده کی چیا دری مالکی لیدخن خو وک پوشه ددن ناسین و جبو زاروکان باری نان دخواسن مالبات چی ددن لی دی دردخون که او نه پوشنه جه دیر سمینه چند روزان وان خوادی دکن و پیرا کره مالباتی وان حیا سینوری دیر سمی در وست که دمه که دا انجخ خودی که هینن وارین خود کم کجی دردکه سرگونی دردکی دنی لی به سالان شوندا وگره را یا که بیزار دبینه و دجی دردکی لاب مزنه خودی نشانی گورانه ده هفجینه و سمله جفیراریا چیان داکت یا گوند و به خوشکاوه پچوک فای را زوجی شو خدا من خود خوازه چه فایده چند جاران دخوازه خب بکشه نویره نکاره جمال در کبه یه کب ستره نا او بسکنه فایه جمال در کبه لا اوی کب ستره هر دو خویشک و سملی بقدر خو راضی دبن و به هبرادشی درسم به شهر و دو دبه 10 سالان شوندا ده سال 1938 دا 2 تفگر 2 کمکجی و 2 سرگونی هلبت بیزار جی دنافت و جاره جی و مشختی اسکی شهری دکن به زارین هور دما سرگونیه گچکه و وندا دبه دا یک بگوری دبه گورا سری چیا دگره و ناگره تفالا خو نابینه بیزار به وی دردی پرناجی ده سال 1940 دا لاسکی شهری جهوارن غریب هیش ده 34 سالیا خدا جدرد دنیا دروین خلاص دبه